Toboe, mentile mi kudo le we mi bi mi mando dagbe agbe yanto diwe do fecha lobo don kete ton gbonu nu eje ro to mele yo fun gbe gan ho mi na do gbe ton mi ho le de sin tadie miatno menjele gonu se so ton to mi to fio eteji we ka he na ju John lobo kwe aton ro nu kon don wo jawe yo na si hu so lobo konde obo azo nu kon na tin huzu na tin yon edija yin ye me kan temete ro se so ibo ka le vodo alide ale nu to mele yo bi hu wa fodo gbe so ma do nu kun tan kwe tan ye awura bi o tane ye blo nu mo nkan tan ka lo do nu inu le le ngbe temete me yo minado o gbe ton nu mi miatno menjele Alonso kai o keke treto abi moto fo treto le yo elo mo azo ti tengbero po yin do to mi to fi lo kai pon lo bo fe pon kaka yo mi no menjele o besin khogbon ka bi o sakete don lo ta jo sakete we nu mo nkan ton khododo bo toso finanso eje video no je mi devoji bo agba pe gbon fi bi kwi we yin no sin do menjele mi ma do nda li ni on lo na do gbe ton mi khode vole do mi si mi na so lo bo agoni yelesia menjele mi yan de flomion sa yan ya doji nde donukun bogo je wo yo nde ma donukun do se so sin ogono mi yan ye de o gbe so o ye ko itan ma donukun ye jijan itan bo hunu sinu bo gbe so ni o tete jiwe kana jijan lobo si ho wa nu kwedo do kwe memi na be si din kaka so ko atan metan e yo no mo nkan tan ye jijan bo hunu sinu me tilemi se we sin gonu tantan go eye ma to o mera kho Abdullahi bi o chane e wade nu wan me me wodo tout on temetemele me ganu kundeji o ade le bi kuya mo koton sin o tonun bo titome soro te bo na si huwan kwedo yo Celestin Gidime yin do poro so me bo ka ngbero to do apa kwe na penu kundo titome na si huwan kwedo bo na yin kon etime no menjele le yin bo eto be sin din bo na si hu gojewu bo so na wan kwedo na zone bo na si hu gbopo inu kon no e na wa fiame ajiji do so bo na yin ufenu me de tin edame gegedo no mon koton do titomeye bloti me yoro plan stratégique wo yon ewe na si ho wan ko do menji bo e ma da horo po yin bo no esi ho ni tame pon bo yin kanu azole bo gbeje pon mi ro po e mo hode olobo do bo eto je wen yon no kon yin na si ho tin deji e na zone bo sin kon teme yon e na ton bo na si ho yin bi baton le na si ho no te pon no wale gon bo to na si ho mo eton e so na mo eton to vile na voyo e na wa enion de tin are si do mele no e wen ho to ya re penu kundo akwezi kanto ton witi me pondo menjele so do azo no atawo no menjele na hogbe kle no me bo le na blogbon bo to vito si na voro to na fire azo no wa inen no eji ache ipa ka gigodo e lobo na si ho wa no kwedo bo bi bado esi yo mi na for friendly senton ye no konton no menjele na blogbon bo ya le khele de puro na si ho yon gbon na ho kanton do le ya de pon le ya pa sin po gbete si e si ho isin po sin gloton bo khele de po le na yon de tin no e go we no menje ne kan blogbon bo se we so do taji no e ya zo bo ache pa no wa yo e na do bu se po to vito si kakai o fi gudogudo ton do gle ko mi ton le me e nde lobo nde bo do taji de tin e kun do to ta ni me kan bo la de no jina ton tito me de o e ran wa nu bo na zon bo to vi bi hui kaka so ito gudogudo ton ji on e do na ton no do e ache pa do simbolo wa temete do alida le no de ji na wa zo e ne on do taji on no aton go we do no kwiti no mo do ye mi ton e wa din le yon e do na iji bona gbata glo mo na de ton mo do mi ton le de no kwiti temete le alo de temete le ko de din be wa no kwedo no kon ina si hotin e na zo bo mi ale fon hwan ko devo le de jin me na ho e zan ho ne le ji bo no e ba che pa de so ti le na wa zo ko to vito si le gbon zo ko so yo e zan ji lo de meton ka so ido bo ko ge ti be so ro ti bo ti me Abdullahi bi o chane e wa se so si no kon to tin e horo fren eti me pondo menjile ho ito no pe no kodo kwezi kan to ton owo yo e kun wa nu o esin odome e apo we kun isunta ipon bo nka gbere pon me do me de bo na blo tito e mo na wa nu pe do bo na si hole ahwe ja me o ne mi kan wa zo gbon mo na ji e mo na le yon do kon de bo e do be ne to mi ton e fi yo do dandan me yo o ho ito gbasa no pe nu kondo akwezi kan to ton we do ran do de me mo na do fene mo na ken de bo tito me yo alo da lo me na blo de ti be de we go le nu e do te bo na wa zo gbon ji le yo e supo lo
again boka kan to de sun boka to vito sile de sun CES ne kana blogbon tin bo wa mina jija imbo do bo to no bo no kon ina tin ina wa zogbon ali enion ne kana blogbon bo kwazi kana lido e kana le ndagbe no to vito si bra ndagbe no to e an litamindo enele bi huiji don o huya kuna no tito meleme o perevo seto kuna no tito meleme o be no pome na blo azo e si tamili we de bona blo ko ja no kon don leme e na blo de tin do nuwe le ni to oton ina no kwedo te ba to si le de be na kwedo nuwe ka kana to mi to fi be ro vision àlàáfíà 2060 no mo nkan ton de so e na wa no kwedo do ko igban ton ko igban ko ne nu kon don bo jawe le ne bi ne to oton e na chi so e na do hogbon ali enele bi kwenu do e no sora yan egbe ewe ino to sora yan egbe we ino chite ton bono an kwedo bono awun ade we be do ole ino je de soro de jiji kaka bonu kon ina tin de jin on se so na wan kwedo enele bi kwi bonu kon ina tin ye do enele bi kwido nu wa eniosin o tonu eni okerewe iblo ame mechile mi ye ken do khwini le bi khwiwo ile aken do sentemeteme jiwe CES na zon lobo wan do to mi to efio e wa ken do eni lo chuwa do no o play ma do no kun khwe khweton yele na je dindiji bo mi na do gbe no mi do asan do poropo aton ewe soroti bodo khuna bo we ma nu kon to bon ko do no mi tin be na ko de bo na azo de inde nde fo we le ken do eni se jiwe CES na jinja yin do lobo wan do to me u de jin eni le bi khwe no do taji be bleu a bete mi ado abda bi o chane e khoro fren wa CES sinu kontorin etime ko do menjele nu bon o ma teme jinja idin bo ni tayo no azana mbide lobo de ton yo go jiwe CES na godo tin bo wa nu kwedo de tin mi pagbe nu do poropo me biton ogonu don pe nu kundo gle ho ogonu no pe nu kundo ni to si ton we ogonu don pe nu kundo alonu zo po ndefo po to mi to me fin bo ga ho do CES me e me ko ven we de khamen to CES me len azo e jinja bo ni ta de lobo de ton bo ho bi kle do we ma ye me ole mi dogbe ton ye de su titengbe ne le vivi ni mi yo e wa yin se ji we CES na goje din lobo wa ndo to mi to fi ele we ma ni o de su e zan gete de ji vi mi de sun e kun do we ma logi ko we mi ko de we ma ton din bo e te CES ko do we ma ton din kun ni o me azo ayo ji we na morning azo wa lo me we na morning azo o to vi to sele na do ayo CES infinity yo e kun we ma kede ha de ton me ira yo ji bo do azo ton wa nungbo le de chin o e man no imali jenta eyo Ecclesia kwa huye de CES si gono me feneti me podo menjire azo teme wa feneti din kaka lo wa do ta na ye kun we de bu me do ta ji yo we ma da ho we enele inu konton we no menji o se ji we CES na go do lo wa zo be inde we go we no menjile we ma azo teme ka na wa hu aton me nu konton mi amlo le we go mi amlo le hu na je feneti mi amlo le de bol de uton eto enele bi hu tin do azo taji de soin do CES dion e da tin mi ma sinu fu ma do ale e ko do khwegban ko ka do khwegban bo ka gon ima mon ko ton le ka do ka je din le ji ran hon e no fide be ko ju bo e ko do khwe mon ko ton dandan mi on tito be na ko do gbezan ton le do ezon e blo tito be fo do gbezan e CES ton we bo nu konton e na si hu inde lobo yon de su titengbe khwegban gudu kan we de bo ina si hu do we ma enele me mo ati no le e jobo de bo nu e ji we ka gigodo azo do e kun do bende o ina ti zo inu ko klo do hun de tin dandan me nu enele yo e wa zo enele tin le khome hun ye te de so kaka so ido de jibo o CES sinu konton le ya me jo no bo wa le me dado nu mo konton le yo khome hun do poropo iton le de tin Sofianu Imoru elomo ero penu kundo alon lienzo wa tole uru CES sin kono men elo yo khoro fren etime ko do menjire da yo mele no khodo e tun me de dogbon de me no CES ni kono wa don CES ye ge yan bo khodo lu po me de so khodio ero do ko yin CES o khoko ton vo tin ton vo nde kun so mo menjin do khoni le bi khuyo sin ko yin papa ne gbe kon tanton go yin CES bo zan gede din bo me na ho abudula e bi o cha ne ede nu yo le tito me voko wa din do hunde huzu we for ton huzu de tin we for teme ene huzu ni yo ena zon bo nu we jiwe na wa zo do we ali wo khwe gbe no fi le we khwe e kon ri ali po mo ye po wo hon we ma le ton di yo ena khwe do ba ti ali do hunde ba je fi di azo ena si hu wa le yo ena wa mi do gbe tonu do poropo me bi ton khle ko no meji azo le wa ti yo ena zon bo se we so nu kon yo vo na le votin de tin
wono mi de yo nu bo e johome mi de me chele mi bo mi ka johome yo bo kale bo gboje wono file yo iporo ma home de iwe bo gboje wono sinu kunlowe wo mi ton legbe yo me bi ero iwe a wono mi ka de level jo wono yo po furo meme yon do meme me ho ka ro meme bo ne kana wa gben bo ino la me wa down no me yon mana yan lo do amasin de do fune a na we ro ha mi we ro sa bo se ne sa no mi alo ve pon le nu we zan nu we gbada bo mana imu abe na no itoto ko ibo toto we na no do me do bro le cho we na no nu amasin ho afoku e karo nu mo nkan to menu e ma imo toto cho nu amasin ayo mi ka hobio doto gan urel dasundo e do fon gbe bo time hode de u amasin mi to enele le no sama mo toto sama e toto ko yo eyon debois e ma yon debois parce que non zon problème de les do la même temps et no eno amansi sama mo toto e non blodo le que écoute tunde me wa tawo amaka tunde wi wa azon to sin boa me dele que eno amansi on bon eno do tadwe mi fewe eno do tadwe mi fewe eno do mi do soso eno do mi do soswe be eno amansi on mo amansi soso ton eno pharmacie pourquoi amansi soso ton pourquoi amansi soso ton mais azon profine tegbe wa azon toto e kain me na to azon we bona donu mi bo to amansi le na nu amansi nu mo sama mo toto de so e non zombo e non dépasser dose le do na nu e non dépasser dose e ka dépasser e non wa dagbe nu la mitome ya non wa dagbe debu rien na do attaquer mon a créer une insuffisance rénale fois rien na do attaquer donc ayons debu des timbo antibiotiques et non bibenu et des bon et des souka yon parce que tout à Rosudo si au moins 5 ans même plus que ça et donc medena no antibiotiques et a dit amansile non zé bon infection na et dona rando ordonnance di weda ho parce que et do amando ordonnance amamo docteur et to infection les ado a nous antibiotiques de joe bon infection na pour finir tegbe des meilleures de résistance bactérienne on est donc enele endo ye prene les bio surtout aussi endo mi no amansi bon ema blene ya ema yi la mitome ya mina je allergie a dit la mitome eno blene eno créer problème de l'humain et la même mitome eno simple dans le bouton de lait endo mi no amansi mi manu no lait donc doto we donando taw amansi mi no no cho doto kando amansi mi no mi na no wa doto akwe gbe na no pomi we chobo na amansi lemi donc mais classe de ti bon ideo et tedo na bleu de debois e we yin yo povule e yon koko no atogo no le e nene papa mi ton me role maman mi ton me role podo o be no je azon les oui mon ya boine ale les no maladie chronique diabète hypertension mais ne leo et dona nous gbede vraiment c'est ça ma mototoa debois donc ma okana blobo kwe na yi problème boy na no atoto kwe bona no ina kontoto kwe ma wa bona do consultation do e we inda kwa na do consultation o wa cho o no amansi e blomo e we yinamo boje yinamo guérison. Ero iwe zo ke metono kuzo dome eno wa dan o ya lo afotono ton alo hun kun we de vlafo monto afoton de no ton keke treto abi monto treto gbe mewe eno jene mi ka to entoro menjele azomo nkan to atole gege ton sakete no we yan gbogbo ha mi ton le me do azo eniyan to don ton ebesin to ba nu mi ton egbon eli eniyan wo ime no azo eniyan mi ka hobi ebo le to ezo azo jija yin do egan kaka wa gba pe yo mi ka hobi ode ton mi pon yere mimoro azo sakete si alonzo enyi na mi kwa bo mi no ba yi wo enyi na mi bo mi do maîtrise o mo bigazate si azo sakete we gosi maison be do gosi sakete yo lo no me ho mi ton le si alonu we mi kunre bo do tun azo si alionu bo susu mi ton me mimoro ni e wa je niveau de me mi na ze fi mi ton apprenti de yin to mi ton me si filet no me na zero ten me be relational do maîtrise o mo lo vigazate azo de we yin lo e fe wu de mo lo e lo bo yan e ya pipon kwa lo e de gbon ni lo e lo di mo lo
Et dépend quartier de même de mi no bo camion ton, bo moto ton, bo keke ton. No bo à sa question si keke ne mi no la, vélo si keke la. Lo azo dio, bigalate sa zo, maîtrise de ina mi me saketen le. Bon mi do tu maîtrise zo, bon de bon mi do vi mi ton le do ten menu. Do ne wa yin pepolo we de le no bo mi do sokolo bigalate o menu. E zonu gando todo akhi jeme e hometon ni kolonkida mecheremi technique bio mi en le ko akoko de vous